office Meghalaya State Skill Development Society, East and West Sales District. Ngadi i Pak Samuel Longlai, Skill Development Officer. Pada PHP yang skill development activities po Joka District. Dengan dokumen ban pendip syaki ba office MSSDS mentah kenti kepenyat yaki recruitment district jong kajela. Pada hakani ka kentiru nilai yo ban pelong ya ka recruitment drive menen kasni hapo kinci moria. Bat mentah kasni ru ni yo ban pelong hapo ka Tio Sing Memorial Hall hapo pening umyong. Te kajing temu jong ka sarkar Lingba kami Meghalaya State Skill Development Society berpelong ya kani ka recruitment drive kalong ban playlat iki samla la iki nong chong jong ka jela iki chat kam ki ba pher ki ba don shabar jela bat shabari kumjo habangi pe ya kani ka juk ka pamenta lada ki kena samla ngi wara ya kani ka lat kalenti kena samla bakin let bantre shabar ki yo ya kata ka valuable experience landing kata ka exposure haba ki letre shabar kar komperkat jong kiru ka kala tika hukum trairu kiyo benci tu ya kibut kisap kiba shabar jela shabar jeri kita kumno bat ngangit scam balada kikna kiyo ben let ya kum kini chat kam kalong ka ik jikku hadin habut di wan pai kiyo ben contribute ya ka exposure ka experience sya kinong nong hapo ka jela ka jongi